Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kini kisngi bagadan kene ke lockdown kinong rep kidan hapdeng gajing kuslai mensim amar bakim semnala ben peniak yawi ki marep ki jongki bat keleng saudong kat sabangi pai ngiok sngaw ya kasur bekinong rep ki ut ki nam ben penpau ya ki jing ki baki yasam halagi jong ki jing ya kendu jongki hakum kene ka poru ka sorkar kam yo thia yo dam bat ka wat ki lat ki lenti kumno ban weng ya kene ki jing baki nong rep ki ya kendu adai haka lasngi ublay ka kruai trik ujamang arjar arpau ba ke sorkar klasim da karai ban penlang no da kayau ka basipor hagi sautli ki jaka ki bahap hapo ka East Khasi Hills district bat ka wai na kata ki jaka bak sorkar klajit ban penlang ya kene kayau ka basipor kadai haka ne ka jaka kabangi dan menta ka baki khot ka madan umding pun ka bahap hapo ka jingpej jong kasnong sadau akan ni kejakang i sibun kinong rep klepreng i kijur kijap jongki nak benta bandi akan ni kayau mentang ni keran bet iwai pedang kini kinong dijur i kong pisa sanu ya sah marbenyang sinyang pidi ki jur ayu kong kini piwan rak nai kini ki jur kini telah klelang te bat kasi bat kar mensuap syed dijur hai hang te hayu nanti halat mending pun kata nanti surak dan nanti syabek te ya kerpat kini mon ani te kilai ai ni kan mensuap syed trayu shua kan ke lockdown syed trayu ye syong yo hai pisang yo hayu du be pidai ki ba dijur dah ngia dia kat dia suap mensyua dia nak ada bampoi mana bar dia manusia biasa di kini biasa dia tak banyak belama nadu benar bila sedang mendijur akan ni jaka ani nadu sedang ni ke lockdown ni kan nadu bakang hang ni hamadan amdir ni badan ni pilu surak hang ni hamadan sedang menu menen nin kumnu ka yau kalong habadi hang ni madan ni ka duna pi wa bun sinong dia nong tiet de panang ong ren masuk balasala sini pa imte boyok ka he yo pat tak boleh sibun kau hadin ke je keran nikong siapa sobat kiwai pat kinong dijur ki badan nak ni kayau kong pisa saya kong Sepo nong rim sadau. Pila on dijur na du meno kene cakan ni. Nilawan du mencis ni. Kalong kom no kayo. Ni mladi sidang mentas. Ujur ba pi diang ni udai ba pi wan rahi nak per lajong na pitit na ina. Em dan kin bathi dan badan na peru. Mensua apa deh bisa dijur saya. Mensua apat ni ya belat tak kan saya yodu.
kumno pis ngau hang ni kabyang kayo. Ni kat mentah te 4 long phi. Dari pet pak saya seni mah. Oh. No. Ta kong kublai sebentar. Kong kini ki kuai ki pi ba pi wan ran ai kong. Ni ko ada de tisha po doki fi ba. Long pi de ba sa stina pi sa. Inga sa no kan ri. Kan ri. Nandu mno kong pila wan syong yom ni. Sedang manin kasngi. Sni. Te pi ngau mno kayo kabyang na mno na. Kayo te manin kasngi te dang kambiang wi syong kham si khaman. Anta pala syong chane te biang fi kayo. Sampai kali thai mla chum te sngi. Long pi wan met nadu nong kan ri sini. Man kasngi pi wan. Kong pi sa sino kong. Ngasa apa lecem. Jam te kini ki jor pi wan ra na ki bathung hi ne ba pi shu thiet. Hoi kidan ki bangi thong hi dan ki bangi thi. Nadu mno pila syong di jor ne. Nang tang mentah kasngi. Oh, baro sikata pa de sano. Baro iskata ngi susyong haye. Nalor bangi la don khon ni sngo chanchar ken sa kom no ki khon ki ti. Ngi myo ban mi chane shata ngi myo ban bela ban trei ei. Te takadaw ba kapli kumne long sngo yo jengkan men ken. Ban sngo ei namar bangi yo ban wan kum ban syong no ban yo on bela. Ti kumno pis ngau kayo kalong hadu mentah pa pis nang nadu mustep adu kani ka por mentah. Ngidang susdang menta te mene kumtu shpo bace ei. Ngidang poy ne. Te ngidang ngiladi he malumala te. Bangim klem de ngiladi malumala. Ta ko bless bun kam. Hakani kayo ko badan mentah madan umding pun nalor ki jur ki jeb nalor ki sok ki pai ki kwai ki tempau ki donru ki nong di ki dok khai ki ketung tong ini keren mentah bini ba bedi ketung ba kini ketung pi wan rak no ya kini ketung tu ba ngi yo nak tu ki supplier ki bahek hi ngaling ngadi tong nong di tak babut ketung hi ngi yo na bar ni man supplier mensuap sedi seno ba mensuang asu ya ai nak we dukan sak we pat hai jing sang am di nong di ketung ning lam lien kene ka kam do mensuahi wat lang ratri kam ta kam sarkar pum no hikai tenga di gini ketung ta dan tu hen men kurbaya supply ketung te ba lai kene ka yo ba ang ning wan so amut pi de noi kai mut mentah bum long school mut pi wan di ketung no ta ba ko bless Hadin bangila yakran bat kinong di jur bat kinong kayi jur mentapat ini yakran sabat kinong peniat yakane kayo mentang idan bat ngi iba Lionel Nongklau ibadai General Secretary jongka Sons Nong Youth Welfare Organization to ba ngi kwa bantip ngapi hakan ukur kom ki peniat yakane kayo pi ka sarkar kale kumno pi kadon kajing panbet bat pi bu sarkar pi ha ka bai dei bat ka jing penlong yo hangni kadai ka initiative kabalasim dari DC ha ka ba DC la phone sanga ba ila kali ya kitu kinong di dukan ki badi hakni kiro sorok ki badai ni kisnong eu te hadin bangang ala le kali we kinong di dukan ki labon ki kiti ki thain nong kandong ti la ya kren ban ngai long bala nala ban penyo ya kani ka jaka nakani ka dorbas nong sado nomor bakani ka jaka ka hap dorbas nong sado tindakaleng jongaro ngala klohi ban yarap nak banta jong i wat ngala kerki hi ngala yakren bud rang mas nong jong dorbas nong ringkat bat ki executive member jong snong tindakaleng jong kiru kila liang sobaha bat kila ai sobaha kini ka jaka sa EDC ba in penan kam haka jaka ban penlong yo hakani ka jaka klem kono ka jingsi
kalong baik basu ai som hasha DC. Ang kini ki nong rep ki nong dijor ki bawan na kani ka jaka ki dei na keleng ne tang na po sans nong na ni. Pi gini ki nong rep gini ki nong di ki dei na ki Henry Kli constituency hakajing jurip jungi hakajing lum jungi ya ki kerteng ki ba ki wan nak ni po yo ding dung pon ni haruk surat ki bawan nak ni ka ki bawan hang ni ki dei na ka constituency jong soyong ka constituency jong mongplang ka constituency jong melim jong ka lingkerdam bat jong ka sora constituency. Dia karkom pania kani ka yaw lang ba kam semladon mo kata jing simpisa sim khazana e. Ya, hadu menda kam semladan namar bada kaliang jong dar bos nang guru kala keren syai maka su ai som hai kani ka jaka. Di kini ki jing babu dak pune mano boleh kile ma pi ba pania ni kile hi kini. Oh, dak jing kerpat jong i video jong ni ka melim blog ringkat pada DSP ti la kerpat ini bangin volunteer ben airmark ini ki jaka ro khat ila le na kaliang jong seng ban pada biang ini jaka ringkat bat ka tim jong DSP. Haba kinong yaw ki wanrung ha kani ka yaw pi register ki pi sim kerteng kanungut ai ki nong wan yaw ki badan huni. Menen nomor bahadin to jing high press announcement jong deputy chief minister ki pat ba ang ni menen ki lapoi kumba lais pa arpoi ngot kamangi la yaw ban sim kerteng. Ti hakajing sisa nakaliang EDC lang man apswa ban plebe mta kasing hinray dakajing wan jong tipai ba hadin kajing high press announcement jong di chief minister kilawan berkimar kimata ya ka bangingim simlala syu ban be temenden ngila syu sya la ka sya iki bekindi kat ki badon kat ki kilawan ramar ka bangi hadin mengilalum kerteng iki baro kapoi lais pa arpoi ti hadin bangi ladap ermak iki ni ki jaka ban pelong iki kini ki dukan nilayo tang si spotlight pinyo kina kaliang i video bat DSP ila yesong lang bat i ban pet ban nakitu ki lais pa arpo iti kerteng kalau baro kitu kinongwan kidei ban yo lut na kidei ban yo lut na baro kitu constituency tingila ya song lang bat ki bat ingila sim kerteng tang si spotlight pinyo kumadan gini kedukan. To kani ka yaw ko badan hang ni dei kadai bi ko bela penbit kerpang tang na ka benta jong ki nong rep banura iki jorne ya kiwe ki jat maru long kadon ka jing. Pi kat kum ngitingin haban sim kat kum ketu ka press announcement ko ID chims kalong bakinu ki badai akaliang kamar ba nginaban syabe ki essential communities kum kinong di do kha kinong di so kinong di do but ngi kham consider padai yaki nong rep kan. Okay, ko le sibon ba nong clown to chi kran. Mentang idon sahakan ni pat kawai ke yaw dilang kabadan hang ni hamadan Saumer kabla peniat da ka Bor district jong ka East Khasi Hills harengkat ka jing trelang bat ka Bor snong jong ka Saumer. Ba pidai snong na iba Madai sinu mukriya. mukriya tikini ki jhur ba pi wanra nai Ngomra la tela yo song men te. am pi sutit pateng Pasti pateng. nadu mendo pila wan sedang ban di jhur ne Amtala si benai ai la don. hakan ni kemanan ne Tinggi di tikrik suruk dah Ramadan tai sedang tak sengi. Di sedang. mensua bisa tray se di so ini nun He men syang di chur hapulu. Tam tapat ba ilap nya chur ngahadin rusok kain tam yo. te kumno pis ngau kadon ka yaw ka hat ni kaya yaw kamar Tip ning sedang tak simpat sutur. long nadu mende mas step hadu menta kila don kinong tit Le dan hi wei ar bia. Thit. aku boleh sibun kong pi sa sei kisno nei Nang ni na po penthor ni na po somre penthor sini kini ki jhur ba pi thong hi na ba pi thiet bakian nadu mendo pila sedang ya kam di jhur aduh entah mesin sedangkan ni kalau dah weekend yang hari ni nyelit belas ai ni suya belang ni memalakan coba yo ai
Ti baru sikata bisa le ayu. Bela kentah. Bela kentah. Haying jogi brio. Haying kibrio te mentah dian pak ngam ya bela kentah su kibrio dak men nang kim asuk kan kim la siu bapli ma. Mai kim ma ki dak kim ya bela te carang. Ti fisnga kum no kone kam di jor ka biang. Ka biang hi kat bangi ya kim ni melu mala te deng ya di ni melu malam. Hang ni tinggal sedang mentah kesngi. Mentah kesngi te badang sedang ting pak nang batai. Dia kebangi sesong bos tas te surak telong kabiang yem him mala. Te nadu ba pisong mene mestep hadu kene ka por ba menta pila la di. Ngadang dia si kilo kilo. Toh kong belas mon. Kong kini ki kuai ba pidi ki pion ra nei. Iwan ra nya thit pateng nang te na po. Ku tu dukan sinong ka don hante. Nya thit pateng ken kuai ru. Pi dai sei pisa sano. Sa tre so mesteng hi. Somesteng. Fidei bisa di kuai untuk mensuana. Long menta idon itu iba hayeng hi na iba hayeng hi nya sim. Teng ya di kita tiba di serta na do hayau ru kan ide ben. Kuai ba bahana po nang tishati hi senong hi ya sim. Kuai. Mudi di kuai di tang mentah sengi pidang sedang ne. Oh adang sedang mentah hi kan ikayau adang sedang mentah tem pat sutaram pat d pat e kan ya dia melum malak mentah kan. Barang ya sedang temo. Ladu mene mestep ba pisong hadu mentah kimpat di ai. Ngila ya di hi ndian sot te. Pisnga kum no kaya hone kan kabiang nam no. Empat so nang ba tai kan ba. Se pet kai la shala sisi kan kum ta kan kale ka ya ne kum no ne. Mentan ya ka baning kong ting hab ya sha kan mo. Toh plus bun kong. Mentang ini keren buat orang pas nong jong kesaumer halor kani ke company aja kani kayau. Kani ka yau dilang se ngila shong meeting buat video nang ta ki GC kila awan hang teh po bangi jadi sibun ke po sanmer po farm. Te hadian bangi lai i ba kajeng ya lum jong ki pai ba kam dan shu ta ka social distance. Te kilai penbet ba ngin thau no sakawai ka jaka ba kin yo shong kini kinong di jindi mar ki marep ki ba ki wan la na kini ki than kim yo ba panya ha kayo te kum ta ngilai perkhat bang la shong ASEAN ni kini meeting ba hadiah ngila shong ha po blok rengkat ba video MLA jong kani ka konstituensi ba Hamlet Doling te ngilai perkhat ba ulapan ni kini ka Madan te ngi hab ban ya Trailang na mar ngi sotu ba kum kani ka Jingpang kani ka por bon ki brio ki sistem ngim kimyo ay ki dukan ki bakin chang ki babiang bat khamtam ba kimyo ba kin lek trai ki jung ki te khanang ba ngenya ngenya khamtam ki baduk ba ngenyo ya ka bam sngi te ngilaya Trailang bat ki makum ka bor district hi ngi habanya Trailang bat ki bor sinong te rengkat bat ke district hi ngilaya wilai penbet ban pelong hari saumer ko kani kamadan te yakini baro lapet hi rembajong video bat khantam na ketika police department na po Jelupara marka kisem ba hakini ki surak highway hadu laimer siteng kidai kisong kini ki nang de dukan je ka penwit yaki khamtam ki footpath ki dap la ki brio ki badie sam ban lek nanti ru kimyo ban lek ki brio ki badan kam sesi serum je ka penwit yaki nang lek nang wan bat khamtam ki kali ki penyeng hang tu ki penhiar mar je ka pen kelumar ka pen sistem jengmut yaki police department ru kalakat pat yang iru ba nginya Trailang tingilai penbet yakni ka kayo dia hang di kutiang ni apa saumer te mentah kasengi ke badang sedang te buon ngimpat dabiang lut namar ki dukan ki ai nilai kila susyong kat ki ba ki yo bad yakini ki nong syong dukan ki de ki bas ki badan na umlengka kenton bad nasional apa saumer pentor bad keleng ki wan ki syong tengila semi kerteng lembah jong ki polis jong ka Jelupara kila sim kerteng ki tu ki basyong hakini ki footpath jadi kilawan ra no yaki sakani kamadan kenang makan lat kata ka kajeng ya syong kelum
Ani bancuan nyom hakajuk kejakan makumbah pitip kani ke Jepang kani ke ba sapriang keleng pertai te kenang ba kandan kata ka social distance te kenang ba nyolat sing lapli kani kedukan tang kata hi Tiki basong iya hang ni fi dan kajing lumpisane kamdan. oh na kaliang kejongi ngiya ki namar ba kejing penbet kalau long ta namar ba hang ni yang ibu kini ki volunteer na kaliang jong kasenong alu spongul te kinum yo bam yo sya yo ye teng ya pelong hi kejing ya lom na kaliang jong ki volunteer kenang ban yarap bakin ye yo bam yo di sya kali tang kata buon ki ru kim dan kam hakani kapor namar buon ki karkhana ki jing trai jong ki buon ki lakhang te ki kroi ban trai ya kani kakam kum ki volunteer te ngi ru ngi yarap tak bayo bangi krong na kini ki dukan te jing krong kadan ba khan liat hi khasan ne sip ar fo tengka si dukan Kulai sebun tang ba.